kambate pet iki klau kitab u James ki sang ma mentakasni ulalit pet daladi iki jingking juri balatip kum kita ki living root bridges da kaprathai ki bedon hamau kel not east Khasi district kani ki jing jung menteri James ki sang ma banit pet iki te ki jingking juri kalongan penceluri iki te ki nong penyat chnong ki be imsngi ban penne pensa ban sumar sukher pat ban sei shu iki ba kum kini ki jingking kita long khobor ki ong begini ki jingking juri hamau kernot ki lakringi ki babon ki nong jungok kai prathai na kalengari India bat na shabar jangkari rukum jo abakre na kani kisngi menteri ulaong bagajing don jong kini ki jingking juri kadai namar bagi nong shong shnong ki pendon kam hok ya kata ka jing start ka bagila yo pateng na ki long shwa man shwa to listen to all the village elders speak today, be it by Robert or be it by Jeevan or by Plat Singh, the Birdman, or as you call him, the Tarzan, local Tarzan. It's really so amazing the kind of rich knowledge that our elders have. Very importantly, the opportunity to witness myself the amazing bioengineering that has taken place here in this village. And today I just wanted to say this par morning that today's experience is for me nothing short of spiritual, because this really is an experience where you are amazed at the way how nature is, and the way that it humbles each and every one of us. Yang long dok ajung kerko hi na kata ka mau kenot lain dia kiat bat na yi ki taki badai ki nang rangkat halangkat jang kita ki kenhon la ni ki parti jang kita ke badai nang ki jeri te nia keten hi kemnan hong katang kata ka ba ka puram ka kor haba ia no opisar no usar no minister ni huba komen ke jang ho ngan di kita ba nghe chi bên cái nắng đi cái mặt bằng nhang lòng người ta có ông nang loài nhang pau nhang sai ka ter ba su bat na kita ke baik ke arpat lòng người ta có ba nhang iya ji kena kane penmi pihak kane hal social media hak nang do benta bat ngai ke cuma toy hina benta jang ada kesenang